Gula mangkat dari Roma ni kabah ngocak lemat teh. Kok teribrit susu kan kiasis. Kok depak dia teribrit susu. Teti pengarap mulai gula mangkat susu. Salah depak ke atas mangkung, pah nemu aing. Tak langkong kiasis billahi pun tentak tang. Bu. Bagi kurang apa kok tak lah sompar ya kan. Kok tak antara siapa saja. Billahi butan kengkun tonton ya sis tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sa'adatul kurama wal ajilla, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh, pola anu saus cek nying ranjing pebiasa ruwet make pidato pun kan ngake anya be kan mireng sedejam mon iki engki tak usah nying ranjing mon saya luar tikel mata agak dalam. Siaptina amul jaki opon pon rokok pon. Ah bagus. Siaptina amul jaki, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pimpinan lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya pon ajunan Semulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Amaruddin, Hadratal Mukarram Kiai Abdul Aziz selaku sahibi hadhil hajah beserta segenap keluarga besar, Semolja Bapak Kepala Desa beserta seteja aparatur EPON, Semolja seteja para rabu, para bele, para tetangga, para undangan, ahli mahabbah rahimakumullah wa as'adakumullah. Mewakili keluarga besar Kiai Abdul Aziz sekeluarga, abdina memanjatkan rasa puja dan puji syukur dak kajunanipun Allah kalaban talaffuz alhamdulillahi rabbil alamin masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Atas sateja limpahan nikmat seampun iparingaki sarang Allah dak ka abdina sakeluarga sehingga sampai detik semangken abdina sekeluarga paringi sehat,
paringi salamet sehingga bisa muwajaha muwassalah murahama sarang para ajunan sedaja dalam rangka haul dari menjadi abdina almarhumah Nyai Zubaidah binti Haris. Samoga pangarep pasemuan mulja suri ari semangken tetia majlis ridhoi sarang ajunanipun Allah. Tor sehadir malar muka sadayana kenging barokah, kenging manfaat, kenging rahmat ekiliakin sarang ajunanipun Allah. Selanjutnya pun abdina atas nama Kiai Abdul Aziz ngatoraki banyak mator sakalangkong sesobung batasepon kepada semua pihak si ampon nyuksesaki acara siang hari mangken kong langkong ajuna bisa hadir sadayana bisa hadir ngestoakin undangan abdina sakeluarga. Abdina faham acara yang siang ketika dinto tak pate sepak minabi beda pengajian keng ajunan maksa malar muka maksana ajunan gak dinto tetia tambahan amal ibadah saya terima monggo Allah. Tor malar muka abdina saya bisa cek ngajak ketika dinto kaangkui bersama-sama istighasah kaangkui sami-sami membeda pengajian sadayana kak dinto malar muka si apolong tuan rumah sadaya guru yang mensukseskan sadayana ikut andil kak dinto malar muka teresaba swarga sareng Allah. Para Rabu si abdina amul jaakin abdina Kiai Abdul Aziz kak dinto apa-apa mapah mabeda acara haul akati ari mangken kak dinto. Pertama, sejelas andi setong tujuan. Tero tak tepaa manusia sekasasar. Apa-apa mator sakak dito. Kita bersama ampun ngakeli para Rabu orang lopa kapate kak dinto dalalun mubin. Ulama ada bu sahi syammir wala tazal dzakiral maut fanisyanuhu dalalun mubin. Hai mara tantretan sing-singkan dengan baju kalian pengkes kalam pinajriya palebur ibadah wala tazal dzakiral maut sengak banjiriya jak bu ambu engak kepateh arapa bolana fanisyanuhu dalalun mubin loppa kapate jadi ya dalal mubin kesasar sejelas. Maka ada mangken gak dito para Rabu beten gaule sarang para panjenengan sedaja ampun ngakali seluruh dunia paringi ujian sarang Allah eki gak dinto badana penyakit sini benian makin ben. Salabada penyakit agak makin baneka puru pahenga kabate. Mun tada penyakit tak ingat kabate. Mai pangki je pahenga kabate. Serongan lah telur gelem. Dujak kol dua serongan lah telur pas jaga ke kapi. Salah senyoro kak dinto teh temu je orang gak mah. Berakun lah pada kabar ning media sosial jaipon pakon ngela telur kol dua malam lemake beda aja ngeremih posang waktu nakal. Ya mun kasih ajual telur pokok. Mun barlo jangan saya jual telur mak kuning semalam mak tak bak abid. Banyak je anu penghasilan. Tetitan deja abak kak ditopo sang takok kamate kak dintoh aroma saka pepet bila kabar agak makin panika. Pajat lakapran nama manusia kak dintoh bila ampon kapepet daruri abaan pada ban orang keker ke dalam somor
make perang tak bisa masalamat ika bayi penekuan setelah setong contoh nekuin karpe dujak rebe ika bayi penekuan aban polan keker ke dalam somot dujak ring rebe tak kira masalamat anapa kepepet jadi sarang Allah wahai keremin setong penyakit si penyakit apa nih kata padang ke mata kun curiga selang curiga sekadang saya tak icapok ika bela icapok saya icapok dan kadang tak temu je icapok makanya makin ni bosang makanya masyarakat makin ni lengantang letak pati parcaje ni makin lah pengajian lah mulai beda boleh munri berin sepe panik malah mun beda pengajian riberin kan itu salang curigain salai curigain pas dibudin pas selang lapor ke polsek mun makin lah tak ada lelesong ada kira apa makin lelesong jadi dibudin lah makin dicompok kan itu makin mantan atung rajaan makin sound system makin saya tak bengal kun imtihan ben majlis solawat dah kalau mulai nampon dengan tang boleh nikah pun nikah lighting syuting mun bilang takut saya nyuting makin sengit-sengit na pengajian pada kira-pikiran mun riburin mun semakin butan nampon dah dapat takut lah salanang tenang boleh agak panikah biasa kalau pai boleh ke mati mak pocur pada acara haul gak dito para Rabu segera karena pada haul ketika dito bahaya gak ke mati bangkan ulama gak dito para Rabu dalam setong kitab ajelasakin apa sih gunanya orang entar ke kubur ya di paling sokoniin gak dito para Rabu ada beberapa hal nomor setong imma li mujarradi tadzakuril maut wal akhirah nomor dua auli nahwi du'ain fatusannu likulli muslimin nomor telo aulit tabarruki fatusannu li ahlil khairi li anna lakum fi barazihim tabarrukat wa tasarrufat la yuhsa madaduha nomor 4 auli adai haqqin jadi orang gak dito para Rabu entar ke astah panika nikah berdempak bermanfaat termasuk orang membeda haul kati makin gak dito paling sekonin beda 4 manfaat sepertama ingat kebateh lah ingat kebateh ni kan malah arat jak kadang bagi kering tak ingat kebateh berakun saya ingat dari masih berasa temu orang saya tak ingat kebateh temu jelas sampun napa cita-cita dalam jenggelu dela tak hanya mah cita-cita dela hanya mah tulul amal lanceng gelungan banget engkau 3 tahun naki bekal daya engkau 5 tahun naki bekal terodaya dumak mikir 3 tahun 5 tahun saya bekal dateng Allah tibi di dalam Al-Quran ampun jelas wa ma tadri nafsum madza taksibu gada manusia ni kada saya tahu apa saya kelakuan aku apa boleh patila 2 malam 3 malam mak tela setahun 2 tahun 4 tahun 5 tahun terutama adat ngodadan ni kan dan ngodadan ni kebiasaan berkelancangan banget kan terapas terapas bagi umur mungkin kan terapas bagi kesehatan terapas umur 40 ke atas dengan tang banyak penyakit penyapa mun sepo petong bolo ini nyaman coba suruh rokok seumur 30 petong bolo santak ki sobung penyakit jantung nah apa sobung malah senyaman mun agak makin gak dito para Rabu sepo saya tak patiku naku HP ni kak saya tak patiku naku HP ni tak ngiding kabar kenyamanan penyakit karena tak tahu dujak corona apa kocak penyakit buronan dan ring situ bondo guru kan ada ning YouTube pun ring situ bondo penyakit apanya kok buronan secara logika sih iki dujak ring sesepo kan itu pah ngocak secara logika makanya dan gula ban panjenengan gak ditoh para Rabu siap tinamul jakit sesamakan gak ditoh pasepak tojo gak ditoh imma limujarradi tadzakuril maut wal akhirah malah engak ke akhirat emot ke perjalanan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kanjeng Nabi ni kamu si hanya mau musibah, mun si hanya mau belai, si hanya mau ujian. Saboran apa? Ring baru temor ni kata nyapok saparapat. Ya bola tak nyapok sekedan kan. Kamusibah na Kanjeng Nabi. Baabaan ni kamu capok ndik musibah ton katon la tabung sobung si bereen ben musibah baabaan. Padahal mau dipedikaki Kanjeng Nabi tak ada pok sekedan kan. King anapa Kanjeng Nabi kak dito mak tetap optimis, mak tak pernah putus asa, rajo pangarep, anapa bolan? Karena sejelas Kanjeng Nabi kak itu kunci sukses epon, beliau kak dito tetap sukses, beliau kak dito tetap raja ateh nalekan dari musibah, karena Gusti Kanjeng Nabi yakin walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat ria Muhammad Arya lebih bagus ikan dibaan minal ula kata bantunya. Teti andi arpen oh di aning akhirat. Ya mun abak ni kepirakun mikir ja oh di aning itunya. Lekas sompek ni. Sebagian deken miskin saya tak pati andi itunya. Pakun engak ja oh di aning itunya malolo. Tada aning akhirat. Ada sompek. Terotulia mate. Tapi mun engak ja ning akhirat kak ditokuk laku bakal ngaulia kelakuan, bakal ngaulia kebedaan, bakal ngaulia nikmat sesangat agung, tak sepenting nikmat ketempang sebeda itunya raja ate bah. Ya tino kau makin itunya las sepenting ning akhirat ku laku bunga. A'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Engkau reja dia ke ikan ditang lega bule sikus pekus, nikmat setak pernah padang ke mata, nikmat setak pernah ekeding kopeng, nikmat setak pernah terlintas dalam hati. Mun bah beda orang bah ngocak aroratin, tak seberem peratin ngitunya. Lemele paling ratin ngitunya sampean. Mun pai bedi kaki wen akhirat, jauh ni. Ibadina contoh, walau tafalat fil bahri wal bahru madihun la asbaha ma'ul bahri gadaqa. Jak saking ring bini si beudeung ning akhirat kru acopa. Dek aing tasik si aing tasik ni ka acen, maka aing tasik si acen langsung jadi taber diri saking ratina. Edim menemu ring bini kata jadi. Bad ring bini baru temor saya katakan. Ya mun ring bini si beudeung ning itunya niku cocok kena kakuin apa berarabu. Copa cocok nambahin rebere temu butun bah ngocak tambahi copa beceng jaga tedung bah copa bah tulidaki ke butuna iba keluar sekin jangan bagi butuna sangka singiding bauna ala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar nyari sambian dengan compok sebaling gedang. Make Romana Sultan Hasan al-Bolkiah. Sultan Hasan al-Bolkiah ni kan di Roma para Rabu kamar 1000. Siapa sing ngetedung na jan gula? 1000 kamar. Kamar ni ke 1000. Pah berem masih asapon na gelu. Ali kata seberem pa katempang sebo dening akhirat. Lah bila enggak kakak dito kenikmatan akhirat seluar biasa, maka insyaallah guluban sampean bakal raja ateh. Ben odi digitunya ternyata sakaca a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur tangkumpat antara kisaran umur sebitek ka 70. Keng mun mangken malarat teu bage sebitek 50 tolong. Dijaring mati ni kapan beni pada ben reng ngarek padi mah. Pada ben apa? Pada ben oreng naman nyior. Dari oreng naman nyior. Kadang pelulu keker kada. Kiji baji lemate pelulu kro. Mun tepak kamu sempana sagak mangken bani kasecek laris apa? Bukan. Kita ngode lepat orang ke bayi es degan. Ya kita ngode lah mate. Setuah tak lem yarcu. Arapa mantan bekerang-rang. Makin pada mantan mangken kun ring sapolo. Ya tak ke bayi jajan dah. Corona ada tepat orang mun hanya menyior si bakuat tua. Ijen setua tak lem seto. Si ngode tolong mangken. Coba kiai mangken dia kan karino menum mategi menarat nyari kiai sepo bener ingat gula nih apa tareng PT gula nih yang lawa matawa pidato ilmu tak andi yang leyon jeng imah pompong daun jangan
Jaring biasan mun orang ketar kecompok makin beni madetiaun jangan maburu. Oke. Makin ni reng bong sombong para rabu iyo roncetaki wan pangeran makin reng bong sombong. Mon bilan bah ngocak seni karo. Apa itu aku na buru temor mon tak mangkat iko. Setia mole. Bah, engki nama bentar. Boleh. Bagi tukang pidato guru, secak kecak agak sedeku umik nih. Ada burung pengajian, 2 bulan tak ada pengajian. Bangkal pun beda orang kadang adanya kadang gula. Pun apa syaratnya terus tiap penceramah itu. Begule jawab, mbian pun terus tiap penceramah syaratnya kun 2. Nomor tongan di ilmu, nomor 2 pada singonceng. Ya mun dia singonceng apa? Ngantil. Jadi mun bagian sombong-sombong mangken. Otak kebiaki. Riberin jan penyakit nika menular lebet tanang. Lebet droplet. Dadi nampes pas cekak ke tanang mun salaman pah menular iku. Bidan diberin anyar boleh pak nengi Tribun News nika Jaipon menyebar meni lebat tanang lebat kentok marah yang ada mah maskernya mon kentok jadi aram bosa kongen maskernya mon kentok gini nyolodur apa boleh bah kentok maling ro kiamat jala bola. Lagi dah betul lagi. Engke, bah musibah. Nikah anyar pole nikah, pada pemberitahuan anyar pole Jaipon menyebar benih lebat ketok asap rokok. Ada makan, posang, soki-soki, rendeng makan. Sebiasa nekuk besar aja. Ada sedih, ngalengan. Gulandi santre ejopo paling rajo nah degeng cabi kenikah. Duh, gabain apa capira, makai karau peguru Roma benyai kok. Tak nemu pemasukan. Itu bawa corona. Senyaman saya, ya reng tiser sudah dingin apa? Jadlah biasa, jadlah tak biasa nekuk besar gini. Seperti tak nekuk tak tuman nekuk besar aja. Yalah ada apa? Ya jadi apa? Mun boleh pacet tak nekuk HP. Yalah tak gini apa sekali. Benar muka. Gulewan sambian tergi imat selamat dekapi amin. Pon dengan nomor 2 aulidah widu'aid orang hadir aziarah ke kuburan banjukan ngaholen ngak dito cukan tujuan epon adua akin orang si ampon sabung omor fatusannu likulli muslimin ziarah akadia kak dito para rabu niat adua akin kak dito kak dinto hokomah sunnah eka andi saben orang si mati kak itu Islam kong lakong nikah Nyai Zubaidah binti Haris kak itu tak keduan potrah Jaipon Ki Abdul Aziz eka polong sarang Ki Abdul Aziz tuli siapa ya lo keman deh tuli kesejong Nyai Zubaidah kak itu mangken ampon kuber ampon ya holen pakwa pokok paneka agaduan ponakan kali Ki Abdul Aziz ni kata pak kau orang bejre dujak ponakan lu ragelur ponakan pas sampai membeda acara hol raja kata nikah Allah mun ummi paton dujak ummi abah menjadi boh nikah mun tak ring juru nyai jaring kadang abah andi anak dan kadang anak tak hijab kabeh abah jawat megawat sambil pangocak gula mati bila wei sangkubun kayak ada anak betok boleh kompoi 11 kan maca surat ikhlas tong ibang tak tidak kemikir boleh iya mau nengah Muntahnya
mun guna repuan sangkon lo menurut kira apa betul sehingga ulama kan jelas lebih bagus yasta aki yasta umum ketimbang asta pribadi mun bedereng sobung omor jak sabak di beren compokan jak sabak di lawan compokan sabak ning asta umum anak apa nak lebih banyak kesempatan kangkui edua akin ben orang-orang mun esaba di badan compokan esaba elawan compokan esaba di kiri-kiri compokan esaba di asta pribadi mun pas nak foto nak dito para rabu ternyata pas tak engak ka orang sepona kak dito pas tak di arpan pole sedua aki ban orang lain Allah min Nabi Abdul Aziz ya Allah ya mun kenceran kaki Abdul Aziz ban barokana taning tabeng kak lain deh kak lain ya lain paham gitu pada wanda yerua munreng soki lampak patot ke munreng miskin lampak dari oleh juga ajar ya paham gitu nah mun beda orang cerita andi jabatan beni pejabat beni kiai tawaduk biasa kak jaring kita bahasa orang mun bahan di bapak beda kiai pesantren raja kiai raja bah tawaduk ada luar biasa kak pada menikah mun ka abah ka umi biasa keng mun ka jadi luar biasa nih lah keng latong ontong nyai nikah orang ahli surga insyaallah amin ya mun saya doa akin saya biaya ya lah ya mun baban tak ring kunentar ta yo ban seneku mekret ya tak guna apa ya ini kan supporter ka ambian se dari ya gula sadar nih kata timpian sana jadi gula ni kun al-hatsu mendorong sambil lalu apa mod ngemotin mun ki Abdul Aziz malarat bade santre esto kagiayan Allah malarat sering kadang bagi ke jepok ke kiai ni kadang kiai ni tak jep polan guru ngaji berakun kan ke guru ngaji kadang kalau pa abri zakat petra ngak diberin kikir mikir polan sampai andi keyakinan mun zakat petra tak ning lian-lian po temu butun apa beda zakat petra apa temu butun tak renggeng tepak kata tepengsor jan guna tak mangan nih gue, ma beri zakat fitrah tak ma beri ringan sedekah tak mangan. Ijari goreng kering bayi soroba banyak sedekah, wadawu mardakum bis sedekah. Tampai penyakit dabaan jadi bis sedekah kalau banyak sedekah. Apa beda banyak, beda penyakit dah tengah bulan sedekah. Taring nemu telili di ulama doreng ki baru teh mor ni ka montro selamat tah telok ni kejak buang napa tong majelis zikir panika terus sakit lom kolom madam jumatan napa kurua terus sakit kurua sehingga jak bu bambu tin magi meda corona mayu makan njau ku ya majelis zikir nomor 2 kenapa guru ngaji jak bu bambu guru ngaji dukung ngaki melele burmorok innallaha la yuridul adaba bi ahli al-ardi fa idza sami'a ta'lim al-muallimi as-sibyana al-hikmata sarafa dhalika anhum bila Allah kasokan batorona musibah ke bumi Allah pas Allah ki mireng bada orang sekenceng morok nak kanak kini morok Quran maka bi Allah musibah gini apa burung ban Allah nyari yakikan dengan setada orang morok Quran berarti si masalah metisa salah setong adalah pahlawan tanpa tanda jasa pasera guru ngaji Quran pasepa beres kayak pegedeng mun nganggu ya pese mun apetraah tahun deteng sambian jak ngangkui madhab Syafi'i ada ning madhab Syafi'i ngangkui qimah ada ngangkui madhab Abu Hanifah mun ngangkui madhab Syafi'i sambian pakun ngangkui beras ya 3 kilo lah 2 kilo koma petok
mau ngakui beras, mau ngangkep madhab Abu Hanifah ngakui kimah. Keng beni argan beras, argan apa? Korma, simansus, korma, gandum, berapa kira-kira? 90.000. Paling sekonen gitu. Betul iya. Korma berapa? Tanya waga bagian kimu-kimin Mekah. Apa iki? Iya belum 90.000, 90.000, iya ka 100 deh. Coba ngangkui krus beras. Ya congon nih kitab. Mayu meni muka age apa? San-misan bah basul masail. Nyarim dian si madhab Syafi'i si ngangkui kimah. Mun bada tore, ulah tak mulia. Bada ning tabaqatus Syafi'i ya guru Imam Ar-Ruyani, tapi tak norok madhab Imam Syafi'i, pendapat pribadi. Bada pendapat Syekhona Khalil. Oleh jepon ngangkui kimah, tapi tak ngangkui madhab Imam Syafi'i. Tapi ternyata jepon kaya tapakai dito, jaipon kita ifur ternyata ning kitab selain Syekhana Khalil ada bu la yajuzu ikhrajul qimah. Tak oleh jaipon makeluar arga. Mun makeluar arga berarti kotu pindah ke madhab Abu Hanifah. Mun pindah ke madhab Abu Hanifah tak oleh ngangkui beras, ngangkui simansus sening hadis. Nah apa sening hadis? Ya korma, ya gendum, syair. Ya mun ngangkui korma ban gendum. Ya krus ban ribari nampun lastari ya krus ban setaja ulama ternyata iki sarke gini kapon belum bolo sangang bolo ya ke 100 sekali ujagun 100.000 rokon jadi berapa kula pernah ceramah ning itu lema ke Ilyas Khatib kedungdung modung Benggalan pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Islami beliau kan itu Jepun pesantren Syekhona Khalil ki Khatib ka ditomi Nabi tak kali Pak kak ditopolan lastari ngaji Quran surat Fatihah aban nanti dari saking bungan nah polan lahatam Fatihah nyam beliaki sape secoko pering setisa Fatihah reka nyam beliaki sape secoko pering setisa kun Fatihah mungkin ngaji kalangker tolong jus ada ke kamak nyemak tak enjan sinetron ro jadi dunia terbalik ungku pakai temu butun gua aku beras sekalebun ya bau tampe jadi tinggal muntai pasara tak lem sadar ropo lah lagi rebutan mangana tebuna kiai karai berarabu katiki fayat ki musfik munafate haria cek por camporen munafate ha ka orang sekepetoh aria kutu fatihain peto seraan ring sepo duaan bon ring sepo dua nepak dua bon berarti empat ring sepo dua nembuk dua berarti 6 guru ngaji fatihah setong berarti peto nikah usaha fatihah itong setong iku debuna polan sandi jasa secek raja na jasan kagau leban panjenengan sekepet to nika mulan di bini pas tambahi ring sepon dua matua dua ring sepon duan matua lake ring sepon duan matua bini ban guru ngaji fatihah na bini petok ban petok tak belas pak montoro baro ka odi eko ale fatihan ba panayen boleh beres ka ya mon atoro saya budi roa bil sa sedekah aro ibu din tabir ro mon jadi ya tawis saja mangkan mon tunyai kuasai reng bini ini kata barokah al-malu baina yaday imra'atin la yadumu abadan watiflu baina yaday rajulin la ya'ishu abadan tunya ni kamu nitakku reng bini tak kira langgeng nak kanak kini mu nitakku apa tak kira odi lekasi penting aki iya mentang cangki aja makai gula dan kaki tahu mesan wamun reng laki aja basoro penempen gak ada aro kan penyaring wel jual mon berdebini na temu aja kemarin pah melih iya
Omas pun binian. Jadi makai ngaji guru. Melihat pentol dong. Keluar. Masuk boleh. Ya kan tak lem mengerti. Apa pengajian gelak yu? Acara leburi. Apa isin yu? Kok tak tahu gini aja. Jawab kacang minta beli es krim itu. Ya. Bener lagi. Ya ruah atau wadi budi. Jadi ini kamu hebat reng bini ini urusan ya nak ini kamu urusan mendidik anak ini. Iya urusan dengan nikah mbok nika pakun minta saya kampun tak kira minta saya kapan nika mun minta saya kapan mireng leer nih nika mamanen hantar kapan Pak meli masuk tak rojok reng ngaji mau nepaan mau nembun meli apa meli pentol mayu saya kayak ngembun lapar boleh keng buntunya eta kurang bebini tak bisa kan la yadumu abadan tak kira langgeng tak kira abid anak apa tong mun abelanje tak etemu rencanana entar ka sar baru apa sih temu sar baru ari lebur meleh mun bah lebur mono tak fokus waja iki nomor 2 anak apa mata langgeng mun sedekah malah bodo berumain entar ka Roma wow semua orang da orang padahal saya bentaji orang jadi berumain bah ngoca ari orang apa dintetin hasil laki deting bah beri ke berumain iya beri menolo jadi beli boleh laku je iya mah ada orang dia juga ke koceng amoso ini kepada kan ya lebih biasa kak taring bini di mabai kak magi binin sana ku make pada lebih biasa kan jadi nika adu akil lah alhamdulillah makin gak dito lastari dua akid lastari sedekain aduh gula mo nga ka sedekah ni kan pas nga ka dabun Habib Salim Asyatiri almarhum beliau ada bu asadaka muang duri dari jalan imatotul ada anit tarik nika bada barang si bahaya dari jalan pak ibu seret ibu pada bu ya Allah ki buru abdi ni semuang binabi kekirana etre masarang ajunan pada pak aki kembuk si ampon sabu ngomor dah guru langsung kisapora tu ada duri kak kini kada durin berkat kini kak sabor tusan Allah nika berhadis tentang masalah sedekah panika sahih sahabat matur ka Kanjeng Nabi umi abdine sabu ngomor Kanjeng Nabi afa yanfa'uha in tasaddaqtu anha bada manfaat mun abdina sedekah iya bada ada bu naam iya bada tadi sedekah timun abak nikah lebur nyedekai terus sedekah nikah insyaallah tahu sasoro Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar li saliki tariqil akhirah sapa orang segi odi peduli karena setada umur nyedekai adu akin maka orang dia sedia ki ban Allah taala ku laku mun mate bekal banyak ka torna si peduli ka abana Allahu akbar ya mulai tak ejab ya ada apa dari gak makin nih kak kiai ya Abdul Aziz tahu saruwet kan ya yang terlanjang ngomor nih jaru keburu kiai yang terwabuk tiagi ya kok bawa ampun ki punya umat seputoh tergi lanjang ngomor kabeh nih kak tergi ke jawab kak Ramadan bakal datang amin boleh ada buna Sayyid Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad Swahibir Ratib ada bu zanika baan jadi mun pasaan lamoli ya tau usah nangis cek tangis si mun pasaan jadi ya rogi ban pasaan jadi maki tangis si ban jadi tahun dateng baguna beli boleh tak kira burung jauh mun pasaan keng si parlo ikat tangis si setong pasaan nata kok dateng baan si mulai kok ya tak bener
mun bahasaan tau saka tangi sebagai mulia anapa tahun dateng boleh pakun bede mun bahasaan gini kan darusan pakun bede king tak kok bahasaan tahun dateng gule benem dian semule pada pun ke satar lo majang lo pasali pandim mereto kan pada temu wah temu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mangkan mun bekton Ramadan kula ban sampean sebisa mungkin pajak tekinah ibadah sobaja ijak mulia kerua andi sangur kan jak mulia andi sangur tahun dateng malar muka terki baga jabu boleh amin Allah nyetek wa mun lain ngak kenik kau tahun ni tak kau bah pengumuman no inna lillahi zayro ngetek mun binian kan mun sega ngetek beni mate inna lillahi wa inna ilaihi rajiun laba dereng mate pole mate mor kita mari tok petok lah anyar pole aro beni ngak kapate ro beras beras Allah bener sampai pada mano tak oleh amunyi apa no kuwak sanda badawan wah mano kuwak amunyi dari mati deh ya kira-kira malaikat pencabut nyawa dan teh kuwak jadi badereng bini lahir aduh ya Allah ning teh ngetas nyempi beras sanda depai sahabat ibri ngakan mole teng atasah debat tengah jalan tak teng maju rak demang niku mulai lewa karoman pae tota bah ngocah mi pole sambil mantar ben buk akeleen aja pengalaman no Allah ya beda remaja lah adat lagi kak letak ning ngobaja badareng dateng hajian geng hajian sete burung nih tuh tahu tepak gajah mana apa hajian burung Allah mun badareng haji rontara sejarah biasa kantoane kereng kalema si haji pangacek si lake mayu lekah mari sekalian kok mulai tak lakor ya mondolo pangocah si bini siapa sing akan nasen maidem moja ulian nase lurah berarti kan beda pengarap lemat ini tembian nang ini kabar debuna Ibnu Athaillah Shahibul Hikam dari bener ba Andrea Montoro tak pati asosa narjet kepungaan jadi jak kita kikelu badan bulan nih kak tak langkong ya sis bening demi Allah ada nyinggung ada tak kau pakai asis ada iya maka ini ya baca uncang boleh ya sih uncang boleh seni nggak gula mangkat dari Roma nih kabar Arabu malah cuwingan boleh kan nggak kiburu kak nyaman kak leja obo boleh kak gula mangkat dari Roma nih kabah ngocak lemate kok dari berina susu kan kiasis kok depak dari berina susu jadi pengarap mulai gula mangkat susu salah depak atas mangkung paham aing tak langkong ya sih billahi punten tak bu bagi kurang apa kok tak sompar ya kan kok tak antara siapa saja billahi punten kengkun tonton ya sis tonton salah depak atas mangkung gula paham aing susah gula ada aing susah apa gula mak susah narjet kepungaan teki kelu paham jak saking gula mangkat diri Roma mangkat di sini kah engko sarang ge asis epakon morok dalam acara haul niat deh kun morok dapat ke kantor tetemu benar apa ini tak susah apa sekali jak benih itu cuan saya kata cuan apa morok paham lagi ngiding bu tetimbian mon makan ndar kereng mate ndar kereng hajian nasi rupa elang bu bener bu
Duh. Kadang-kadang letas pada yadan mata waki sang maposang. Polang kita yes Allah. Padanya lagi bantuan rumah bah kita boleh nyari tas teh temui gua. Padahal tas boleh dina. Beni gini kaki. Acora engki cora beni gua. Aduh ya Allah kita yes gua aja. Lemah tena jadi iya gua. Allah. Ya latin dah. Angkat dulu sawaran. Adat engak nikah nolongi orang bagus. Iki. Nyambi beras bagus. Keng imunda nih kan gini sedap betul bagus. Lambu jadi ya. Ibri iya tak ibri iya. Norok dahbune Ibnu Athaillah Sahibul Hikam katipun apa? Jek kita kinerjet kebungaan mat letak sesama loloh. Saya dah saya. Padan bedreng bini nak. Halo. Jomblo wati. Bagian ni bini sekitar di lakeh. Sampian monerjet de lakeh cuk kita ki. Kok montak di lakotang lakeh tak lakeh. Kok montak gedeng tak lakeh. Ini menemu. Jangan mungkin nemu kadang tak kendai. Jadi teki. Sebenting le nyambing kok ke akhirat bagus. Soki tak soki mau temoh. Jaring mun masalah rezeki apa pareng dari Allah. Ya. Seger nih. Hah? Kayak mun sambian padu balik lakian. Kok mun tabiniah mun tak redin. Sehingga bah kecewa sambian. Makin banyak redin dari kamera. Potongan dua ada. Nih foto, aduh, redin. Sadian tarik. Ada, maka dari itu. Mun bilar kan kau cak sini kah? Minta peraban kan yang tarik ke Roma na. Pasti Roma keluar kopi, suruh abas muana suruh abas tanang. Kan iki. Anak pemak mua bentanang, keruan Jepun perwakilan. Jangan saking anu sampel contoh jadi. Jadi mun muala alos dia la alos, berarti alos kepi ke dalam. Mun tak percaya je bukti akeh. Sambil congone nembian. Unja alos. Ija ke dalam alos. Kemun la kantor banyak anu na, ya banyak anu lagi ya ke dalam. Jabar jaja mun salah foto. Lah, apa bu? Banyak gula oning jadi pengada gula peburu. Bi calon ni peburu. Gula ngada akin. Todus gula. Patah apa deban foto ni kok. Bu ya Allah. Lah. Apa boleh bah medsos deh. Media sosial ni kan banyak parsekon talebur. Bagi ngaji makin bah banyak ngaji ke YouTube. Ya mau ngaji ke YouTube ya toren sambian. Keng ngaji ke orang langsung musyafahah pas sambian penapat laki ketemu langsung nikah lebih barokah. Pon, sini nomor telok. Malam lah. Ada apa bu? Jam ada pegel naman bu. Jagi burule singgung mapak ko ni. Ada yang menreng bini, mau nih ngembian. Pemaaf dah iya jadi itu kau sekedar bu. Esang kuking la pegel. Bini anu isang kubang ocan, toron. Ceremet kok. Mangan enjak terus gitu. Oh sih, ya lah. Ya lah. Jangan pentol jadi beli gitu. Allah. Lebur mengkebini aneh. Iya ayo. Lestari ngakan make kok. King. Senomor telo eki gak dito aulit tabarruk fatusannu li ahli khair li anna lakum fi barasihim tasarrufat wa barakat la yusa madaduha. Senomor telo bada orang di kama bada pengajian agak makin bani ziarah kubur adu akin ni kan niat taken tabarruk teroleh barokah hadir kahola para masyayikh para ulama tabarruk nya sambian entar ke wali songo tabarruk bemasih ni ke muslim bangun ganjaran letak ke buah kaja balik korja mereka tu akih tabarruk
Kuntra oleh baro. Anapa pola na? Sebab orang-orang si gus bagus ni kan ning alam barzah barokah na jan padha. Dari wala dawat lah. Tabarrukat wa tasarrufat la yuswa madaduha. Barokah na jan padha. Ning alam barzah ban. Makana ngereng gulaban panjenengan ka astana orang si gus bagus, ka asta Kak Lima hadir. Terutama ka astana orang sepodu dua hadir. Barokah raja. Apa ada orang? Abang kimun kiai ke muslim tahu saat tahlil. Mun kata gula cer yang tak tahu gerut-urut nih. Mbak tore beri nasi gempang bi gula. Mun nikam bian tak oning. Tore paham bu cak mau berde pengajian boleh tedung bi. Hari paling demang rela. Tore beri nasi tahlil ban gula demang je demang. Warajulun marra bi makbaratin. Bada orang laki lebat pengkir kuburan. Apa mak bini reng bini? Reng laki, apa mak bini reng bini? Reng bini ini kan ulama sepakat hukum ziarah kubur. Eka andi orang selebur nangis bahwa tuwatan roh. Hukum makro. Reng bini. Mun ba sampai teti fitnah nah orang bini nikah bisa ke haram. Teti mangkan reng laki ziarah kubur. Ya mun kun noroen mun geran tak wat-wat kan badering bini ro itina lakin na pas tulo entar ka kubur na pa tulo wat-wat tu tahu mamati dene kan patulo ada den sini ka kurun niya hanya mana napa niya hane awat wat acura tak terima ka takdir Allah lani ka bisa-bisa sajan acereng sajan yadab ban Allah ning dalam kuburan bon marra rajulun bimakbaratin rajulun makbaro bi makbaratin bedereng laki lebat pikir kuburan fa qara al-fatihah paham aja Fatihah sekalian wa ahda sawabaha li ahliha si Fatihah ning sekalian gini kepahi bagi ganjarna ke ahli kubur pai bitong ahli kubur gak mau beda ahli kubur ning 10 biki sejelas mun kuburan umum lebih dari 1000 baca Fatihah ning sekalian ibeki kering 1000 lho mere fa huwa yuqassam napa kenika iki birci ganjarna egi bagi keni sekoni au yasilu likulli wahidin minkum sawabuha li ahliha kamilan otaba ganjarna depak sampurna tong ibang mun kuburna Pak Abdurrahman ni kamilo 1000 Abdurrahim 1000 Abdul Haq 1000 Abdul Muhsin 1000 pada 1000 kepi taigi bagi fa ajab Ibnu Hajarin maka ajawab pasare Ibnu Hajar Al-Haitami wa qad afta jam'un bisani sepakat sekelompok ulama ampun abri fatwa bisani kalaban jawaban nomor 2 napa jawaban nomor 2 maca Fatihah sekalian kini kemun ibaki kali kubur make 1000 kencerna ta igi bagi punten depak sampurna kapi Allahumma shalli ala Muhammad anapa maulana fa huwa laiku bi saati rahmatillahi taala sebab kak dito jaipon pantas dari saking luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah makanya ngagilak kan pada Fatihah ini kiai kan Fatihah kan Aban Ki Abdul Aziz kan Fatihah sambian minabi Fatihah termasuk Ki Amar Fatihah guleban sambian Fatihah ini ngaki coba Fatihah sekalian ini kirim ke orang puluhan ribu ayo mun perlu jutaan ayo ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah ya turakid dengan Nabi Muhammad wa alihi ban keluarga Nabi Muhammad pah bitong berbiki wa azwajihi ban raji-raji Nabi Muhammad wa dzurriyyatihi ban kotorona Nabi Muhammad berapa Habib terus setia mayuh bitong berapa juta roh Habib tarim hadramaut Habib kapi yasta zambal tarim hadramaut Habib kapi paski ada bu boleh wa ashabihi ban sahabat Nabi Muhammad berapa sih yasta aki makla berapa sih yasta aki ning baki berapa sih yasta aki ning zambal berapa syuhada Uhud berapa syuhada Badar pah bitong kapi pas marwat al-Fatihah Fatihah ning sekalian munjan akal bang ngucap waduh pak ada iyo dopa sampurna anapa rahmat Allah tak ning bitong tak kira luang mun kuni Fatihah ning jadi Allah mangkane compok ni kepada orang bodoh mun Fatihah senika biguli sangku akeja ternyata beda telil Fatihah senika Fatihah ada kebujuk sealam al-Fatihah
pujuk Allah. Badajan CJP lah kepada Bu. Baca surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ning pikir kau bulan bah ngocak gembulih cak to karane. Ongguan. Gula tak baik ke baik. Tak baik ke baik ongguan. Gula mirang diri kiai kan gula tak ngabala todus gula. Kiai kini saya cerita. Takung kiai sepo ni kak. Gulan di tetangkai ko debun ki sepo kan kan. Tetangga gulan ni je open mon lebat pengkir kuburan. Bah ngagi burung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gembulih cak to karane. Terdelah sekalian. Gembulih cak to karane. Makin siapa saya tahu baca Fatihah tak keng sara gelu. Jadi mian mau lebat tar ke kuburan, intar ke kuburan apa? Fatihah ya toraki ganjaran dak kepak kambu al-Fatihah. Tak lemare. Mulai ba. Kengolok salam gelu pada tar ke rumah ngolok salam. Assalamualaikum. Tahu saya ahlal kubur, ya ahlad diyar. Iya mun tahu. Mun tak tahu. Lemare assalamualaikum. Tak lemare. Boleh tahu sahabat ruan. Paham macam Fatihah. Mari macam Fatihah. Jangan ngambil kembang sambian le bah. Sahabat kembang. Mulai ba. Sementing kan ziarah. Bapa dia ngucap, pumun gun Fatihah ke muslim, gula ban bektoi compok macam Fatihah bagi kambu, baca endi kan lu. Pada ban gula, apa ban embu beri Roma, beri Jember, kan gula Jember. Bi gula kirim pese monolo, kirim pese monolo, kelurah. Dia jagun contoh ka, kirim pese monolo, lebat rekening. Apa ambu gula bah ngucap, angko kira kena ke di ban muslim ikut tuku butuh pese monolo, cengkok kerong ke kompoi. Artinya apa? Mungkin Fatihah monolo. Fatihah menurut kenceran ni kebuto, keng si cek kebuton napa? Orang ada pak tibi kerong pak benemburu. Bah, jangan mati. Pada rumah mon mati. Bah, tambah sahabat bertanya ke Rasulullah. Ajunan min Nabi nyebut syuhada di Uhud kali itu. Ajunan mak nyebutnya mana? Pasal dia bukan jeng Nabi. Ajriya lebih peka timbang baan. Sebada umur lebih peka timbang baan. Ngiding jeriya iku. Masya Allah. Teti oning sampeyan jait tar kapan gambul groning. Lega mangkennya supaya itu. Oning. Dari nikah Ki Abdul Aziz ampun Masya Allah. Kak dito sejelas akili barokah darinya Zubair. Lah tempat kak dito sajian barokah. Napa boleh beliau kento nasril ilmi. Kak dito jai pon aduko kak dito keng niat nasril ilmi li'ilai kalimatillah tersajana barokah. Renga duko re melarat kak. Engko aduko gi ya bolan. Melarat. Wah. Sangko gampang. Mun polong bendring sepo. Mun belum bendring sepo ni kan ring sepo saya pula lagi. Mun aduko abo tibi bah. Abo berra seteroma parjaja orang melarat mun tak kat pangkat ku di bangiran. Mun tak raja barokan diri ring sepo. Iki apa betul? Tining ring alim ni kepada ban Ka'bah. Al alim kal Ka'bah. Dharma ya'ti hal bu'ada wa yasadu fi hal quraba. Ring alim daripada ban Ka'bah. Seuja uro entar antara tawab. Semak tak tahu mana tawab. Ring alim daripada ban Ka'bah. Seuja uro peduli. Semak rok ngirok. Apa gula nih makan? Apa patah konjangan ke baru temor? Kan berarti ring copo ada ring uncang gula. Lebih biasa kan nang tenang we. Jadi ki asis mereka. Seujo, usah dukung. Tikal sabar. Jadi lebih biasa lelamba. Paham? Oke. Jadi mana pada ring bini sepahator ongko kering laki na, mulai belai menarat nih, coba bah rabui kiai, wah pidato kiai, pas cocok, padahal si kedebu kiai pada bendebun laki na, mangkaning dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat pertama tak ngangkui hada, ngangkui dalikal kitabul la raiba fi, tak ngangkui hadal kitab, beritan dalik ketimbang hada. Bangun kiai kan tu ring benya, ada aja pidato tibi. Kejat sini, kejat. Mun sesema tak ingin ngaki. Masuk akal? Iya iman diman, mata masuk akal je iman diman.
pesantren perajain coba-coba na congok ping tamping bener lagi yuk mangkan coba paling rajin nih kering laki ya arwah jabun Imam Ghazali orang peradu ke Allah ini rajinnya pasti keras jadi mbian mon rajinnya keras para wali ambil kenja pahut tiaki marin yuk marah ka apa wali ko lah bocah ala bola tin nama kita wali apa sompak nih badan gula mangken ni kapi dato pas sambian lepas cocok kapi ka gula pai compo berpan tak sabar ka gula tak berno pas tak nyapa susah gula pai kanto dok secocok ka gula lepas tak cocok kapi compo berpan mesem ada kaper dah apa cara yang saya kepolong tedung benireng dina on terakhir mau mulai mari rela alhamdulillah terakhir auli adai hakin alaksanaki kewajiban enggak anak gareng sepo nikah adu aki alaksanaki kewajiban makanya Jepon sekut ika debu nika sarang ke munyanyar telembara sekut ika debu kiai tatangwan sekut ika debu Jepon pasera oreng semak dab hajang lastarena salat soko nak kita ibalik kita ibelkot pas maus rabbi firli wali walidayya 5 kali kak dito Jepon kutiba baron li walidayhi orang kak dito pahi catat ben Allah sebagai anak si apek teh kering sepo dua na amin yang mangken nika banyak ya ceraki ke anak suruh maca doa anak soleh Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira apaan tato maca embun tato maca ya anan sesoleh apaan saleh jadi mentera barokah kene kau baca iki kene kau baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira embian mun ngidingakin pidato dan gula sekut cerita nih kan bigule cerita aki juga kulo ning tetemo ben orang tiba jinggeng sadar fokus kunika akhir hayatnya fokus ya keng bodoh ojak senika ke gula ra lamba ki arampokan guru eko sekut kok nakok ning daerah Jember gula tak tahu mana kening rabon polisi ra apa ongkuan apa engki makin abang elang gula atanya ndi cak bocaan nang pembian tan gula bompon dah taning beki ke sambian abenten gula beni bah bojing benten tak lebur tan aba gula baca cak bocaan nambian gini cak je bener baca Arab Arab lah le gula salah ngocak Arab gini bah lemati akar tak gula are paling yang tak tahu ke arten pada bentuk akikoh ke bayi akiket kan beda orang menang okol melondo ternyata tuan saya baca tuan akikoh kurubah kening baca akiket pon singkat cerita gula bahatanya torena tikal pon enten tak yang kuiban gula sampai aku jelasin ke orang janjian lah jangkui rai maju rak gawan apa jangan gula cak baca gitu reja tarik ibu coban gini sani baca gula kembung lemat tekan gula nang gula are mun reng budu ke mun kedung yakin napa Rabbi firli wali walidayya jadi Rabbi firli wali walidayya warahmuhuma kama rabbayani shaghira dadi mun ngeco ama cak hinik kenya kula bahatanya kini ke baca apa yang ke manti ni kana sing ajo angkui rai ko derem mereka ya mun bajingan kan sini kepada ban ke sepo mereka ni pada bajingan entar potran ke sepo ni kata aku bajingan mereka ni man dia ban ke mata aku ke Allah ban kaloran naro takuan kalora ge bomado iya ko jok re ngabdi nama kita apa jong teh pokol ban Allah ban lora popot ni iya dah apa jagan lu
Dibudin kita tako kalora dibudin bahaya cek ke Allah kan elang mageloran bahaya ngak ke Allah. Kan sini kegelu lah gelu. Lepas gini ke mana bu? Bi gule tanya aki ibli seram biantu gini. Gule lamba ibli guru ngajira. Anjaan montro selamat suruh macam gini kayak gua. Masya Allah. Mak bahaya gue gitu kan nembian. Ya jauh terus selamat lah. Bahaya penderongku deh kan. Pai gula kebaik kesimpulan, nikah kesimpulan gula. Ini ngaki nikah. Tua nikah dari saking raja na barokan ring sepo dua. Yang kui coba memanti. Apa boleh bah yang kui fokus? Hah? Padahal ben menjadi gula beri tua ke gula. Ban mondar kat mangkat tanda mak boy. Jangan sadar ke atas motor bah macam ban. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pak tak ada apa, jangan bu tak apa-apa. Lebah makan ban. Tak kira benda apa je. Kula mator, apa benda tua ngane kaman, bapak dijadi benda hadis sejeri ko. Pon apa hadisnya? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridon Allah berdiri ridon ring sepo dua, tukan Allah berdiri tukan ring sepo dua. Muncan pak ada apa jangan buat apa-apa pakai benda apa jong. Bener. Jadi berarti dua sapu jagat gini kan. Rabbi firli wali walidayya la tori paros ding barok kerja gini kak yang kui ngicok tak tu kan ni eking jo angkui kana deki bah pada ben ho koma bismillah gua bismillah ni ho koma tanorok ka saya kalako ning mun saya kalako makro pah macam bismillah maka bismillah na makro mun saya kalako haram macam bismillah maka bismillah na haram jadi mbian magi aroko aja macam bismillah aja pah bete bismillahirrahmanirrahim bocok lak mapelak tenorok ka hoko maroko ndegi gini si bagus ni ka mun maca bismillah mun kala ko na bagus kullu amrin dibadin saya ngale paham iki kon mbole yu wa mole yu kon jaga itu saboran iki saboran saja atas nama ge Abdul Aziz minabi semangken gak ditoh suguhan tempat terhidangan lain epon kadito korang sontuk ke pangkelin ajunan abdi nampon berusaha semaksimal mungkin untuk menyambut ajunan kalaupun penyambutan sesae namun kak dinto ampun mikdar dari ajunan ipon Allah nyuwun saborah saya sobung batas ipon hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.